Ngeta Stephen Bijewe nethirite nindi akiwatanira na Minister wa Rwimiru Wakili Baptista Kanyaru kire kuruguria wenji bwa kithima ntere chanturu bakangeta karini boriti ni borito kumenyera ithima biikenda bibaguna kwa kaita kara ya Duncan Mwathi katumenyebie. MCA wa Kangeta Stephen Bijewe baandamanite na Minister wa Rwimiru kaunti ya Meru Baptista Mureke Kanyaru hibagitete nyonta kiria kariba nturuba nyuma ya kubarugurira kithima kia Rwimiru na rietwa ringi borehole na turaria thine nyingi Rwimiru ni umba kani urongo itare ya kilukao December ira tona mburera nyingi ndu December iko mbura twari nio erere kura ndwe chionde chiena ma na te kwa na kindu irare chiekwa ni ri chionde ndu irate tata irawite skuru ao chierira muno ithine Rwimiru ba ndingira thimu nderia kuyaroria county yao tukundia skuru Rwimiru twana tutiumba ido twakara ndi tukauga turia ka solution ka turie ora tukuthiria thine ariku ewe Rwimiru na ruareni tuyite kurikania ni ariku au tukianjiria mantu a Rwimiru twakarinthara tioma chairman na Isaka twakarinthara 2020 either 2021 ka 2022 twero itarakira itu tukae wa mbwaul ira chairman atasiendere amireta au amite theriku ithune aiki ithune lakini toya ringi siasa singi ao muno twaria na waziri Kanyaru twaria torani na mbwaul tombo minja ADMB enturuba iro twire twenjare ku hau akariba mukireta kithima kina nkeru na gukathagwire nthongi ya tongore babu ara baugite bakathi na mbere kugwata mbaru ngavana wa kaunti ya Meru Isaac Mutuma nuntu kuma kuthungira utongoria ni bonete maendeleo mwanya vitu karea ni maendeleo tukaria ni bwa tonda bora ngabana ibana toto ati ongia ongabane ya keluka tumugolo twati wareko kane torare kande bwere baburu are nende bwena mwanenu Bijewe na Sisi Mureke hibaugite bakenderea kuberia kariba Kangeta nkuruki na mwanka wa 2027 urutunguge bwa muntu hibumbuka muano wakathurwa nani ndabwire atire ukarongwa lakini uma bukethia atia ware uma ibo wethetia atia ibo borungamia u ende no we ukaringa siasa ciongo waikira ntu mantu teo yari na mantu yayo ndo kona tuyite kubwithiru ari au yarumbika nontu bwa gavana Mutuma ntwethi nkiripotera Weru TV ndenturuba wondi ya Kangeta gicigo mbunge kia Gembe Central mbeta wa Duncan Mwathi.